hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka Imana afutini kumana manyinga akulishitu o alilambwile wakuzene kalipenga kuli kalunga muli spiritu o apo akolika na wahamba kanani chikuma kutomesa vivezu vyenu kumilimo ize yafwaliehi mangana mulifukulenga hakuzachilanga kalonga o ayoya macho mazo chuma nchi kutokesha chine cha mchima menji amukalonga tahindi masha Kristo manyinga ilamu ipompelo nao menji mwana kutama kwa munchu dichasi tange satana Adama na Eva na reji nao iyo mutono wakuyoka na chewa wanyatama bai mwaka widako ila satana ninditi kunyele nunga nindi deni Blonga nzambi na idimbi na okenga walimu ikane chidiyeni dichikamana chinga tushimana indi mukando na oshi naodi intadi ya mishini amwa nekala wa mishini nekala wa CCC tuitendeke no Zambia tuikale na mchimo wa kushaka mahamu nego di yuma ya alua ina kuelera mu mishini mumukanda na ikanish nao ya alua tuatela kuila mu mweno bae kukinga nao mani doctrine na chipompero chumani doctrine mukanda wa Zambia mukanda wa Zambia watulejangi meno akenge mwantani ndi chwili bae semwe mweo boduko by body ya CCC kuishi district kuna kuzambezi no twairi kuti mkulu mpumu wa chipompero cha katolika kuna kuhanjika nindi tuleji hadi hasone kaona tulombenga mwishina da mari washimweni kosi kuleta rumkanda rwindiru na ruchina na miso kubako la bakolam iyi ila mbaye bomos mkanda usino kudanchu dimo kama nechi dochu twakahembera chakenza ifadha kulonda makahanjika nindi era na bukuru mwana nesu chachwa chake gosha nini muloena di watanga di aka 7 utanga yaka 7 ndi mana zambo aje anuke na Petro adinga kati kutanga ilaga eruki mukanda wasa yaona wa awonyechi yatanga kwao wamono ni dichitu fontaine kumukanda waji wa Zambia yuma ina bulu mukanda kuyira ne londere ni mukanda wa Zambia mwanta timusakulira ukudina wala pale mana kwetu meza kuna kumwebula kusambi nindi intangire mukanda wa Yohana chapter 9 verse 41 ndichuna mukanda na utanga ichua washimula nindi kachi na lumbulu kingai namine nikakutambikira mukuru mpikashinga kulonda tukwashikuhani verse mulonga namina wa yangwila ndekushangwila kuchantesha Yohana chapter 9 verse 41 Yohana chapter 9 Amen. Yohana chapter 9 verse 41 mwantesu arina kuacha kura farisi nde longa Yohana chapter 9 ndimwe kanansa mu ya mwanta Yesu kuka imputamensu washa kamina nyaka ya ivulu uchisu cha chipombe so chana mwani mwanta kumuka wena iya kuhaya meya kumuyushola nao nakuki yena nindi yala ngana waleja wafishila mazenga maseke ako mkwita mensu ako ngila nindi ya kuwa kawelu mwishe ya das silowami silowami da lumbuluka nao wakuchuma dichichana afonti wena ya kusheje kumshindisha nanka shiye kwa nukuna mfali shindina kuyo na kuyina nao nechu one diona manini warena kulomba lomba yuma kumensu achupompe nao ngadi nao ndena muhandishi yini kahamfali shaona mwiule ni yomwenu wakula de di isa mwidu mumuna shina shike kuonsa ikwe kumuna wani afarisi ya kunza na kumwika mwantanyi longa ana kumwika mwantanyi longa na unakuleji kumuka sabata hii yana mwanta kunukutachi unakuyiwula nindi na imwelu kacha mkungulu cha nzami
muteno umwadi kunyika nyilonga kumulonga muntu ukukala kala nyiri muyayi wahe fura sabata hatela kunyika nyilonga ilanga mulonga muna diteni nenu muda mputa mesu mulonga anta mwayi waile ninde muda mputa mesu mulonga wena nyiri muyayi wahe adina ukala kala yinzambi fuko wena kuyimona ne amwelu ko kumusontosa na mwinga nyilonga nao noku muntu sabata ilanga mwanta muna kuyile ninde mputa mesu wena nao ne mputa mesu yeyi gana fuli mwanta kulukunsa nini neyi mwari ngamputa mesu ati kwa besi mlaleti nindi ne mwari ngamputa mesu asi muri na shiriku ilanga akwela muna ditedi nenu muna kumwona kumwana muri na shirishenu sina kulumburo gani neyi mwari ngamputa mesu asenu shirikosi ilanga akwela muna ditedi nenu muna kumwona kumwana muri na shirishenu mulonga neyi mwadinga antrabula kwiluka yuma ya lulu anzambi nuwa mwinu windi asi umuna nyingi nilonga kwa asi nabina ina niwana shiru mulonga mulu kwa na mputa mensu umuna kumana nyirimu ya lulu anzambi kuyimona ne asi umuna na nilonga asi umuna mputa mensu ilanga hakwile muna riteni nene tuna kumona ilanga nyirimu ya wa mwinu wanzambi kuyiluka ne kumane muna kuna shirje inalungu bizetwa nakashi dimuya yili dikuya tachikile nsangu yawo ninoku yako minini asi nona tatane de hari nukumkenga tema wakwangola emani ichuma chalema kulondera muna koshe inzambi mai mwana itonga shikayetu dichaka mwana kuza chama zina kamera chkweke tishidwani yenga ilanta lenu ne china kosha context ya sesha kule tunamtanga mkanda wa nzambi chinga kulondera sanku inafuna no kuinai mulone kusenda o verse ne china mani ubuluwangu ukutonga kale kama na tweti nshidwanchi ilanga verse jo jivolo na chuda kwa Shidi. ichuma nte Yesu ninde ne mwadi ngamputa mesu mwadi bikala nanka Nashidiko. mwana ndi ne mwadi ngamputa mesu mwadi bikala nanka Nashidiko. umazona imuti mulongana akani kuiteje nawo ndiuna mukona mbwezi anati kutamana muhange nukuwanga chenu mpinji musina ko kuyawo uramwiteje ne di Messi etu umuntu wazatishana ingovujani ja Belzebul wantu awande mona mure turese tune di Messi dinamuki ora mkwenzo yeje nindi munazo chikunyula nankasha endiri munakenga mwikala chumbanji twindi nawo ye lako etwekale etulanga Kabate. mutwalo darange tu mosi bayo boss baye na anakanire Messi wabadika mosi nibe bichochi muchi anzwana ukana Yesu anakufunda kudi yume ya kushitiange ncho chikuru yadinga inyevu ho yadina kunyika nawo Yesu nakwitsa oislamu ndiko kusabata kudakwetwa naino kupopata sabata leo na utonjo ganei wera de akashika mulongana kuhemba sabata ila sabata ya mwevu wa Kristo nindi zenu kudame ndeshwa mudino kabakana mwasi na yale manoko yi nukuinokesha the word sabata ndakumba nawo kunoka dichiena kunoka kwa nezi de chukenga che sabata yanga in fact ni Paulo nena kumkanda Colossians chapter 2 verse 16 and 17 nindi na tianga chikela china kulondela wantu yume kufana na yijila na tukweji na sabata yumo yu yadinga yinjikijilo ya kuimena ku Kristo ilanga the substance is Christ himself dichina kosha ngote Yesu ikiashikile na chama nyingi lazima ngaligombele sabata oyisantura mwezama tumanishi kwa dichi iyo insangu mnaleti ya iwa mwanta Yesu nakwiresha nindi eno ne mwadi ngamputa mesu mwadi bigala nanka na shiduku ilanga chirera mna aweli mna kuosha nenu mwamona we see twenda chumoni kama na shidi yenu mudi na mulongati mulonga muna kumwona munero kilanga muna kumwoni mwevulu neya wa fariseo adinga mputa mesu chacheni chakubora kumwona yinjikishiriye li mwanta Yesu ya kumwegesha nao di Messi wena kwa kutia kune kumwona kune chalala kwa wadinga innocent adinga chakadi mulo ila chineri adi mwene na meso hao yirimu ya luya wa ya kumwegesha nao yudi Messi ishidi yao yadinga manungu hao mulo wena koti kwa uko bwaila ila yuma na kuyimo bro ina yinjikishiriye adi ya kumwegesha wena
kuduwena eruki nawo di mesia nezide ne mukwana kapinjikwa mwiri nawo chinjikishiri nchukwira kulonda chukuwe yino yakuri nindi ya kuyinga chinjikishiri enu munza wa Israeli mwatamu chinjikishiri chikuyingawo chocha yona wadimu ivumudanshi mafupanga chinayimudi amina kwa nakufa nakasaunga di chinjikishiri chalema ilanga nino mpinja yude kumkwelela niyo 1 chapter 10 chenko saa chininde ne muna kani kunkwelela ka hakuwelele nkwanga kwenye dimho kwenye dimkwele neno kama na ya kunkwelela ne kakumende kukwelele ka kunyirimu ya mo kukwelele ka kunyirimu la wenda jeji bakotu ba yana fumi nchimulele mala kumane la kukwelele nyirimu ishideni mudo na muda kwanshid mulo mwatamu mwatera kumona neno ya Mesia hanyidimu ila yeli munakani iwabura kumona na nkuhelede ila yeli munakumona kotugwe ila rumurizi Lankashi. Mutambi kona tata mwadimu. Bale bwana. Twale numa zukuma tunge jima twale nu o twale nu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twale nu o twale nu o twale nu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki